Uostalom, o kriminalnim, privatizacijskim i mešetarskim igrama koje su vladale i očito još uvijek vladaju oko ovog kombinata, naš magazin je izvještavao još u novembru 2003. godine. Vi gledate politički magazin 60 minuta. Dobro večer. Skandalozno. Vlada Federacije će verificirati pljačku u Aluminiju Mije Brajkovića. Ja sam se raspitivao i bio sam sa generalnim, međutim danas nema šanse. Kada smo bar dan prije pokušali nekako. Još sam malo čekao bio da vidim da neće malo kasnije biti plemen, ali nema šanse. Ja. Za 60 minuta on neće nikako. Ne, za 60 minuta mi će nema šanse. Mostarski kombinat Aluminij najdrastičniji je primjer kako političko-mafijaške oligarhije pod izgovorom zaštite nacionalnih interesa pokušavaju prikriti vlastiti kriminal. Naime, rukovodstvo Aluminija na čelu sa Mijom Brajkovićem već godinama prezentira lažnu sliku kojom se podvijava strah kod hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kako vlasti u Sarajevu žele uništiti Aluminij. Tako se izmišljaju priče o otkazima i tjeranju Hrvata s posla na čija će radna mjesta doći Bošnjaci i Srbi. Planski isprovocirane nacionalne tenzije Brajković i kompanija lukavo koriste kako bi se izbjegla stvarna istraga o pljački državnog kapitala u Aluminiju i kako se nikada ne bi progovorilo o nacionalnoj diskriminaciji koja u ovom kombinatu graniči sa rasizmom. Da li je to u pitanju klasičnog pljačka? Pa, što se tiče mene, uistinu jest. Demokratski menadžment Aluminija je utvrdio kako se ratom prouzrokovana šteta u kombinatu mjeri desetinama miliona maraka, iako zapravo nikada niko javno nije iznio podatak koliko ona tačno iznosi, te zbog čega je 56 ukradenih šlepera iz Aluminija sakrivenih u Širokom Brijegu, Posušju i Međugorju prikazano kao ratna šteta. 1997. i 1998. godine zaključeni su ugovori o stranim ulaganjima sa šibeničkim TLM-om u iznosu od skoro 18 miliona maraka, na osnovu čega je proizvodnja u kombinatu ponovo pokrenuta. 15. marta 1993. ona je bila puštena na probnu funkciju. Sve jedan uređaj, sve jedna mašina bila ispravna i bila spremna za proizvodnju. 1997. godine za samo 3 mjeseca izvršena je hiperpreregistracija firme u dioničarsko društvo. Procjenu vrijednosti vršila je nekadašnja sutkinja Mostarskog suda Biljana Sesar, koja već posjeduje krivičnu prijavu za identične malverzacije počinjene u Drvarskom Fininvestu. Iz arhive našeg magazina izdvajamo još jedan važan detalj. Podsjećamo, tada je bila formirana OHR-ova komisija koja je trebalo da utvrdi reviziju vlasništva u ovom mostarskom kombinatu. Završni dokument nikad nije sačinjen jer se članovi mešovite komisije nisu mogli ni oko čega usaglasiti. Bilo je to prvenstveno pitanje zakonitosti određenih transakcija u promjenama vrijednosti kapitala, u prenosima kapitala, da li se kapital može mimo Agencije za privatizaciju prebacivati sa državnog na privatna lica, transfer kapitala itd. To je dosta toga. USKOK, podsjećamo, istražuje period vezan za 2007. i 2008. godinu. Međutim, bit će zanimljivo kada USKOK proširi istragu na ranije godine, recimo 2003. i detaljnije izanalizira ulogu Debisa, Mostarskog Aluminija, ali posebno i bosansko-hercegovačke vlasti, koje su u to vrijeme također na kriminalan način preprodavali struju. Naš magazin je o tome govorio još prije 7 godina. Na području naše zemlje Debis se prvi put pojavljuje 1998. godine. Tada je naime Debis preuzeo ulogu posrednika u isporuci električne energije proizvedene u Elektroprivredi BiH, Mostarskom Aluminiju, čiji je generalni direktor Mijo Brajković u to vrijeme zbog svojih izraženih nacionalnih uvjerenja nije želio direktno poslovati kako je govorio kupovati bosansku struju. Važno je u ovoj priči napomenuti kako je Debis, zahvaljujući nerazumnim potezima tadašnje vlasti, tih godina struju od Elektroprivrede BiH kupovao po znatno nižoj cijeni od njene stvarne tržišne vrijednosti. U tom momentu to je bio dobar posao za Elektroprivredu BiH. Debis je bio kupac koji je obezbijedio uredne garancije oko plaćanja, a Aluminijum nije želio da ima direktan aranžman u tom periodu sa Elektroprivredom. Debis je tvrdio upućenju u BiH doveo federalni dvojac Ethem Bičarčić, Dragan Čović. Ta kompanija ubrzo je postala ključni faktor za ostvarenje ličnih i stranačkih interesa. 1998. godine potpisan je prvi memorandum Bosne i Hercegovine sa ovom firmom.
Njime je osigurana posrednička prodaja struje Elektroprivrede BiH, modernizovana elektroliza 1 bosanskog aluminija, te je izvršena kupovina dampera za bosansko-hercegovačke rudnike. S druge strane, modernizacija fabrike sode u Tuzli, što je također bilo predviđeno memorandumom, nikada se nije dogodila, kao ni famozna nabavka 2 aviona Airbusa za nesuđenu bosansko-hercegovačku aviokompaniju Air Bosnu. I danas je potpuno jasno da se hrvatski Jadran na kriminalan način dokopao dionica aluminija. Naime, uhapšeni Polančić je 2007. kao predsjednik upravnog odbora HFP-a na najbrutalniji i kriminalan način uspio progurati ponudu Adriala kojom je ovaj koncern za 1 kunu kupio TLM. Zapravo, na ovaj način Adrial je za 1 kunu došao u posjed i 12,5% vlasništva mostarskog aluminija. Dakle, za 1 kunu, odnosno za 30-ak pfeninga, Adrial je postao vlasnik dionica mostarskog aluminija. Uostalom, o kakvom se uigranom kriminalu radi, govori podatak da je upravo Feal iz Širokog Brijega kao suvlasnik Adriala bio jedan od najozbiljnijih kupaca mostarskog aluminija. Isti taj Feal iz Širokog Brijega sa mostarskim aluminijem trebao je 2006. godine sagraditi nove proizvodne pogone. Investicija je bila vrijedna 20 miliona maraka, a očekivalo se zapošljavanje preko 100 radnika. Investicija je naravno realizirana. Očito ne u interesu zapošljavanja, već preprodaje struje i višemilijonskog kriminala koji istražuje USKOK. Po svemu sudeći, u istragu će se uskoro morati uključiti i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.